Zahvaljujući predusretljivim ljudima iz kabineta predsjednika opštine, upoznali su se rođaci iz Engleske i Srbije i nastavljene su porodične veze, koje su zauvek mogle da budu izgubljene. U kabinetu predsjednika opštine juče je upriličen jedan neobičan susret potomaka Miroslava Beljića iz Engleske i njihovih ovdašnjih rođaka iz Medveđe, Trstenika i Vrnjačke Banje. Miroslav Beljić, sin poznatog trsteničkog abadije, kao dečak se obreo u Engleskoj, a vremenom je tamo stekao porodicu. Posle njegove smrti, njegovi unuci u potrazi za svojim korenima došli su u Trstenik. My grandfather was Miroslav Beljić, I think that's right. I was getting the conversation wrong. Moj dada je Miroslav Beljić, rođen je 1929. godine, emigrirao u Englesku tokom rata 43. 44. nismo sigurni. Uspeo je nekako da pređe do Engleske, vratio se 2-3 puta u Srbiju, umro je nažalost prošle godine, 2017. od kancera, a njih dvojica su došli ovde pošto bi želeli da upoznaju ljude ovde i da vide gde je njihov deda živeo i o čemu je pričao tokom života. Planiraju kad se vrate sad u Englesku da Miroslavljevoj deci, Davidu i Suzani, ispričaju šta su sve vidjeli i kako i posle toga planiraju da se vrate da malo duže ostanu ovde i eventualno da povedu i malo dečica, čisto da vide njihovo, gde su nekad živjeli njihovi stari. The mayor's office. Kontaktirao je gradonačelnikovu kancelariju direktno, dobio je brz odgovor, zahvaljuje se i nastavnicima koji su došli, članovima porodice, sve se odigralo tako brzo, ali nije se nadao da će baš tako brzo da ispadne. Ova neobična priča nije završena. Osim što su se upoznali i razmenili porodične fotografije i uspomene koje su delili sa Miroslavom Beljićem, porodica je zajedno obišla mesta gde je Miroslav živeo i dogovorili ponovno okupljanje porodice iz Engleske i Srbije.